Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Mare, mabalin ka di anayunak pa'y utang ko. Umayak ko magsingir angam. Noon na yun ay kat mayatlat tamot Mano ti inayon mo tayo listakon. Paggatang ko kumaiti uniform dagiti singin nga anak ko. Kan allowance na, uray 5,000 laang. Wana, mabait lang tayo kan ka iti cash. Imbaglakit din ta nakasingirak, tadaytad ko kan ka. Ay na, agyaman ak mare. Dayta 5,000, agbalin to a 7,000 a piso Inayon kon dito'y utang mo. Anya ka di pa nagsingir ko. Kadalawas ka di, wano, inaldang. Imutang ka manon, di mo pa'y nabaybayadan di utang mo. Nangala ka manon. Kaano kan to pa'y ang makabayad no kasta? Kasapulak nga minti kwarta nanang. Para iti pa nag-eskwela dagiti anak ko. Sika, ti maawanan iti kwarta. Manon atawan nila kay mo ijay Dubai. Wano, saan mula ang nga ammo nga agi budget? Iso akanayon ka ang maibusan iti kwarta. Ay, sige nanang, agawid akon. Iso nga grigrig at tibiyag mukit, tagastadura ka siguro. Kasanuta man kay eskwela ay. Naawan mo't uniform ta. Wan nga rod. Day tama ti pampanunutak. Aday ta ni mami. Nagapan na nga ta. Gary, Jason, adan igatang yu iti uniform yu. Nangalami ti kwarta mami. Saan yun adamagan pa'y? Tinapatag, makagatang kayon. Ay, mami, umawawag ni daddy dito cellphone ko. Sige, sungbatang. Hello, Roger. Hello. Kapasbasak lang yung text kanyak dagiti singin nga anak ta. Kasapulan da ka no to uniform. Wan lakay. Awan pa iti maipawid ko ita. Apay ngay nga awan. Agtrab-trabaho ka mo dita Simmardeng nga kiti trabaho. Anya, kaano ka pa'y asimmardeng? Kasapulan ti kwartata ni. Agis eskwela dagiti ubing. Makamu ka pa ilang amang ipamuspusan dita Manun abulan asaan ka nagpaw-pawit. Adun ti utang ko. Siyakla aminan, agbirok kamot ngamin adita iti pagtrabahuam, mangnamnama kalatan kanyak. Anya? Ay, na ni mamim? Umayak man agsingir? Rimwar matanti. Sa dino tinapanan na, nangibati ka di kan ka iti pagbayad na? Awan timbati nanti. Ay, marurudak manan no kastoy laang. Manon nga aldaw asaan ang nagbaybayad Pasensya kayo nanti. Ilamlang mangan samot ni mamim ti utang na kanyak. Saan mo tanti? Ay, maruruda kon. Idarom kon no kastalaang tiyan aramidan na. Kadugaya man ti utang ni mami. Iso nga rod. Ado ti mapmapan ni Jibalay nga agsingsingir kan ko Kasimot ni mami ta. Apaan da pa yan? Iso asay-saya aton ta tag-eskwela. Tapnon ton makalpas ta. Tulungan ta ni mami ang makabayad ka dagiti utang na. Isumad day tatar aramidag. Saan ka sumurot ka dagiti barkada madakas? Wen, amok day ta. Agadal ta analaing. Elvira, amok nga ada ka di taunag. Rumwar ka. Saan mo nga ilambangan ti utang mo? Ni, si kamat gaya mare. Talaga nga ilambangan ti utang mo anya. Saan mat akas ta mare? Nagbidot ka. Agbaygan. No amok la kuma, akas sa ti aramid mo saan kan a pinautangan? Saan ka kumamot nga agungat Jak ilamlimangan ti utang ko. Ay, kat agbayad ka nga rodan. Pasensya ka pa ilaang mare. Talaga nga awan pa'y pagbayad ko ita. Kunakon kat. Ay, talaga nga itarong kan.
Bayadak to inton addan kwarta. Basta idarom ka. Ipabalod ka. Mami, ipabalod na kakano day chay kumarim. Ay, tinasayaat. Awagam ni Daddy. Masapo lamang ipawit iti pagbayad mo. Tapno sanda ka pag sausaw na kasta, Mami. Apay manan nga imawag kayo. Mangibaga ka manan iti kwarta. Kunak matken ka, nga awan pa'y maipawit ko ita, tawan trabahok ditoy. Tulungan na kumamot ita, Roger. Awan nga rod, nagdagulit ka na ya. Ag-video call ta. Kayat ka makita. Agsarsarita tan. Anya pa'y katiti problema maya. Apay adi mo kayat ngag-video call ta. Wen, tanakababay na makitam na iti pagigyanak. Han, oh my God, ata naka-shower ako. Di ti babae day ginangag ko. Ah, Anya ti kayat asawan day ta, Roger. nagado adamdamagum. Honey, oh my God, Oh, sige. Bye. Idi pa'y ngamin ngay bagbagakan ka nga da babae ni Roger ijay abroad. Ngam saan ka mamati? Binaybayan na kayon, gapo iti babae na. Itapay matamas ka sa pulan mi. Gapo tagis ni eskwela dagiti anak mi. Amo ka marigatan ka, isungag panunot ka. Pagsardengamon nga ag-eskwela dagiti anak mo, kat pagtrabaho ida. Saan pa'y matamabalin na ng taminor di edad da pa'y lang mat. Dadakaldan, mas nataytayag da pa'y ngamsikan. Napigsadan, kabailandan ti agbalin a kargador. Ano sakida pag-eskwelaan na nang. Kat marigatan ka mat nga rod nga agmaymay sa amang isakan iti panagadal da. Kaasi ka, awan mat nga rod ti maitulong kukan ka, anak ka. Kalpasan amangan, tulungan dak ama panaglako iji palingki iti natang anak ko. Wala na. Siyak tagi sursur. Tapno babit tayo ang makalako. Naskan nga agtitinulong tayo. Saan tayon anam-namaan pa'y ni Daddy? Apay, Mami. Anya tinapasamak ni Daddy. Amom ka din, anya tinapasamak kin ko, na. Diyak mo Apay damagam kanya. Saan natanto pa'y ngawawagan? Un nga rod. Apay nga ta. Manon atawan ni Daddy iti Dubai. Ngam saan naman lang amalagip nga gawid. Ado tinalakwan ta, Mami, oh. Wen gari, nagbiit an na ibos dagiti lako tanat. Mayat gayon ti umayaglako iti natang, Mami. Wen, urayan talaangan ni Jason akasingin mo. Tapno makaawit tayon. Apay mat ngawan ngagpayson. Malaman na. Ay, sa dino nga tayo tinangisursuran na itinateng. Sa dino tinagapuam, Jason. Mami. Ni, agat arak ka. Naginom ka iti arak ka. Kaano pa'y nakasursuro ka nga aginom iti arak? Inawis dak lang dagiti barkada, Mami. Manupay laang titawan mo. Agin inom ka na. Ayan ginaglakwam itinatang. Ano na? Anya? Inggatang mo iti arak ginaglakwam. Nakakaasi ti panagbiag tayo. Amumat da ita, saan ka di? Italamat, Mami. Amuyo ti ado arigat ko kada kayo. Kat no saan nyo atulungan ti bagbagiyo. Makamu kayo iti biyagyo. Aginom ka pa ilaan. Awan lang arod ko kwarta tayon. Inawis dak lang dagiti barkada. Kat, simurot ka mat. Ay na, kaasi ni Mami. Di ka lang maasyan kan kwa na. Apay nga ngagungat ka. Si Kangay. Nakita ka mat nga gyus-yus iti na minsan.
Kunam siguro. Diyak ang mo day tangararamidam. Pinadas ko lang. Oh, ipulong kan tupay kini mami. Sige, padasin mo ipulong na tayo pulong kamot akalaing ag-escape kayo ti klase. Impabarangay da ka manan, di ka lamabain. Nagpakpakaasi akmat, abayadak tumat lang di utang ko. Ngam inreklamo daklat tananang. Bayadam nga minon. Aglakla ko kamot itinateng. Umanay laang mat apagbiag mi nga agi na day kaya mabirbiro kak iti panaglako. O naam abayadan dagiti utang mo. Tapno saan da ka nga ireklamo. Tanay, nakababain day ta. Uwan nanang. Ay niya laang ang tibagbaga dagiti tattao kan ka, Elvira. Saan ak mat adakas at tao nanang. Amok, ngam amumatan ti panunot dagiti tattao. Ano kanayon ka ama ipabarangay? Panunutan da adakas dagiti aramid mo. Tungpalam di nagtungtungan ta iji barangay, abayadam ti utang mo? Tungpalak day di mare. Di na kumamatan ito dutudo akas ta. Nay, kat si kamat ti gapuno apay akas tuyak kan ka ita saan aya? Dinadaal mo ti talakukan ka. Saan mo nga ito tutudo ni mamik? Bagbaganday ka mamin tagbayad. Urayam ah. Ay, saan nan apabayagan ti panaguray ko tanas kan nga agbayadan? Talaga nakakaasi ti kasasaad ni mami ita. Pudno mata ka kasi. Tinalikodan da tayo ni daddy. Agadalak analaing. Daita ti ikarik. Liklikan tan ti daga sa barkada. Sige. Kat masapol nga ipapatitan ti agadal. Lepasan ta ti panagadal ta. Para kin ni mami. Ayan ni mami oh. Aglakla ko pa ilang lola. Apay adiyo mapantulungan. Kaasimot. Lola, agre-review kami ngamin. Ay sos, agin re-review kayo mo't. Kunam mo lano napasnak ti panag-eskwela yo. Agad adal kami analaing lola. Sumardeng kayo kideng, tagkargador kayo laangan ije palingke. Tapno matulungan nyo ni mami yo. Adara pa mi lola. Masapol ang matulungan mi ni mami. Inton makalpas kami. Oho, adula amin. Isupay dahit apaggastusan. Nakakasilang arudan ni mami yo. Nakakutkutungan. Hello? Hello, Engineer Jason. Owen, siyak na ito eh. Asino kayo kadi? Siya ni Daddy. Daddy? Napayag ako na nakaawit dito'y Pilipinas. Masakit ako nito. May sa itibiyag. Kumusta ni Mami? Diya ka mo. Adaak namin dito'y field ita. Madama ti trabaho ka. Awagan kanto inton nawaya ti oras ko. Imawag ka dikin ka ni Daddy. Daddy? Saan ka di nabayagan nga ni Daddy? Anyang awanan, agsaksakit ka no gayam. Nabayagan dito'y Pilipinas. Anya ita tiket na mapasamak. Ita ta nakapsot, agsublin ka ta tayo. Bigbigan na tayo na pamilya na. Idinto ta idinapigsa. Binaybay anda tayo a pamilya na. Oh, day tamat ti kayat ko nga isidirkan ko na. Saan ko nakasapulan? Tamay sa ako na profesor. Uwan gayam, ayan ni Mami. Aday dya salas. Pagkayayam kada kita po ko na. Umay ko kumasukunan. Ije pa ilaan balay. Mailaw mo't na dagiti apo ko na kankwana. Wana, day talaga yan brother. Naragsak ni Mami, no dagiti apo ko na ti kakadwana.
Mami, ada ka di pa'y kurang itibiyag mo. Awan matanti ko na kanak ko. Amin na kayat ko, itatyo. Naragsakan tibiyag ko ita. Ay, Mami, ada ko maibagakan ka. Anya na ita. Inawagan nak ni Daddy. Anya ti ko na. Kumustaan na ka? Saan ko kung mga ibaga dahito kan ka nga masapol ama-amuam? Oh, Kaguram ka di pailaan ni Daddy. ado tinagkurangan na kada tayo. Ang oray kasta tinapasamak. Isulat ta ti amayo. Nabayagan ang napakawan ko. Iso nga tuyak kita. Naragsakak ngagbibiyag akadwa kayo, anak ko. Dahi tama ti pampanunutak, Mami. Anya ti makunam. Ngamin, planok ang mapantay ko mamat bisitain. Amum ka di no sa dino ti ayan na. Ay, awagak, Mami. Damagak no sa dino ti pagigyanan na. Sige, anak ko. Sige, Mami. Ibagak kinigari. Tapno maplano tayo analaing ti aramiden tayo. Agkikita tayo matlaangan iti amayo. Amin narigat dito'y rabaw tidaga at dalat na kasukat na anamay. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyang. Insurat ni John F. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.